Ovako i sama vijest po kojoj ste se na neki način proslavili, gram je gram, koji su prenijeli regionalni mediji, ali da li smatrate da je to pozitivno djelovalo na vašu kampanju i donijelo neku promociju? E, Apsolutno je donijelo promociju od Amerike, Rusije, Kanade, svi ovi okolni balkanskih zemalja, novinari su me kontaktirali i mislim da sam to iskoristio u svoju korist i smatram da mi je donijelo kod mlađe populacije neku, neki rast, jer sam postupio iskreno, kod mene jeste bio gram gram, ja sam jedini u gradu tada prodavao za 10 maraka gram trave, to je tako bilo, ja sam samo rekao istinu i to je to. Evo, kada ste saznali da ste i zastupnik u Skupštini, hoće li gram postati kilogram? Gram neće postati kilogram.